ntabwo ari kenshi umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Sultan Makenga agaragara mu ruhame. Ntabwo ari kenshi ushobora kumubona agira icyo avuga. Ntabwo ari kenshi ushobora kumubona mu mihanda agenda. Ariko ku itariki 2 yagaragaye ahitwa Rumangabo. Rumangabo yagaragaye muri style ikomeye cyane, abasirikare bamwakirana amashyi n'impundu baririmba indirimbo za gisirikare bavuga bati Kongo nta wundi uzayubaka, izubakwa na sisi wenyewe, ndetse bagenda bagaragaza n'izindi ndirimbo za gisirikare zisanzwe abantu benshi batazi ariko no mu buryo bw'abanyekongo babizi, ariko n'indirimbo ziba zirimo umuhigo abasirikare baririmba bahiga ko icyo bakereye ari ukurinda ubusugire bw'igihugu runaka gihugu cyabo. Aba rero no bavugaga yuko ari abasirikare ba Kongo kandi bambariye urugamba rwo kurinda Kongo, bambariye urugamba rwo kubona Kongo itekanye, bambariye urugamba rwo kubona abaturage batuje bafite amahoro. General Makenga rero kuri uwo munsi ri kuwa gatanu n'inkuru imenyekanye uburyo yasuye abasirikare. N'umunsi waranzwe n'uruzinduko rwenyine hariya muri Rumangabo mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare cya Rumangabo giherereye hara muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuri iyi nshuro Major General Makenga yagize gutya aganira n'abasirikare. Abangaba bari mu byiciro bibiri, n'imbohe z'intambara abambere, ariko hari n'abandi barwanyi bamanitse amaboko ku bushake nyuma y'uko uduce twinshi M23 yari imaze kudufata. Hari abamanitse amaboko, hakaba n'abafashwe mpiri b'imbohe z'intambara. Iki gikorwa cyangwa ukugusura aba basirikare kiri muri gahunda y'ihuriro AFC M23 yo kumenya uko babayeho no kubaho ubutumwa busobanutse kandi budaca ku ruhande. Nibyo Makenga yakoze muri uruzinduko. AFC M23 ivuga ko nta gahunda n'imwe ifite yo kugumana uwo ari we wese ku gahato. Yagarutse ku bintu bibiri kugira ngo mbere yuko dukomeza. Makenga yagarutse ku bintu bibiri turibuze kugarukaho. Yaravuze ati ikintu gihari twebwe mwebwe harimo abo twafashe muri FARDC nabo muri Wazalendo, hariko mwese mwahisemo gushyira intwaro hasi. Ati rero ubutumwa ni bubiri, butumwa yabagezagaho buri mu moko abiri. Ati abashaka gusanga ARC cyangwa se igisirikare cya AFC M23 muhawe ikaze, mwemerewe kubikora, ariko n'abashaka gusubira Kinshasa barabandika hakurikizwe gahunda yateguwe, hanyuma mujyanwe na Seyser ibasubize hariya muri Kinshasa, mugende musange abasirikare n'ubundi mwari murimo. Twebwe nta kwihorera, nta binyoma, ndetse nta n'umutego turimo kubatega. Intare ihora ari intare. Kubw'iyo mpamvu rero murabikora ku bushake. Nibwo butumwa bubiri Makenga ajyanye rero. Avuga yuko muri make M23 nta gahunda n'imwe ifite yo kugumana uwo ari we wese ku gahato. Akaba arasobanuye ko abarebwa n'iki gikorwa bose abumva bashaka kwitandukanya na M23 bazabarurwa, hanyuma basubizwe Kinshasa mu gisirikare cya FARDC. Ariko ababishaka nabo bazinjira muri ARC M23 bikozwe n'igisirikare nyine cya M23. Mu ijambo rye rero yagejeje rero kuri aba basirikare, General Major Sultan Makenga yamaganye imiyoborere mibi mbere na mbere n'ubutegetsi budafite inshingano cyangwa budashaka kubazwa inshingano. Ibi bikaba ngo ari ibinabona ko ari byo nyirabayazana w'isenyuka ry'igihugu, gusahura umutungo w'igihugu, ndetse n'imibabaro yashyizwe ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tutarakomeza n'iri jambo rya Makenga, twibutse ko turuze no kubagezaho inkuru uko operation yo gufata Nicolas Maduro, perezida wa Venezuela, uko yagenze akantu ku kandi. Reka dukomeze rero. Makenga atsindagiye ko AFC M23 yahisemo gutandukana n'izo nzego hagamijwe kuzana impinduka zimbitse kandi za ngombwa ku hazaza h'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Makenga n'umugabo bigaragara ko atajya kunda guseka, n'umugabo witeka ryose ubona avuga ari seriye, kwa kunda bazenguruka gutya imbere mu basirikare. Avuga ko inzira ya politike irimo gukorwa
cyane cyane ibiganiro bya Doha iteganya, mu bintu iteganya harimo no kurekura no guhererekanya imbohe z'intambara. Ariko noneho ngo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, ni guverinoma ngezweho kutubahiriza amasezerano amwe namwe, agashimangira ko M23 yo ikomeje kubahiriza uwo murongo wa politike wemewe, kandi ko uwo murongo ushyigikiwe n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, kandi nta kibuza yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba n'abandi bashyigikiye uwo murongo w'ibiganiro, kandi M23 izakomeza kuwubahiriza uko wakabaye nta kintu na gitoya ikuyeho, ndetse ngo no guhererekanya imbohe z'intambara izabikora. Reka turebe noneho ku ruhande rw'umuvugizi w'ingabo za ASR Lt Col Wiringoma, nawe yagaragaye aho ngaho avuga ko kiriya gikorwa cya General Sultani Makenga ndetse n'ayo magambo yatangaje ngo bigaragaza umurongo uhoraho wa M23 wo kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, kurengera agaciro ka muntu no gushaka igisubizo kirambye ku bibazo bya Kongo. Agashimangira ko kwita ku mbohe z'intambara n'abamanitse amaboko ndetse n'ubufatanye na CSR bihamye ubushake M23 ifite bwo gushyira imbere inzira ya politike n'izindi nzira zose zitandukanye, mu gihe ngo hakomeje urugamba rwo guharanira ko Kongo igendera ku butabera, yigenga kandi itekanye. Ati rero turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2026 twaje mu kigo cya Rumangabo kureba abasirikari bari hano. Hari ibyiciro bibiri by'abasirikari bari hano, hari imbohe z'intambara twafatiye Uvira bari hano, hari n'abandi bamanitse amaboko, kandi twaje kureba uko bamerewe. Twasanze bameze neza cyane ku maso, barya neza, bafite imiti, bityo rero byose biratunganye. Ubu dutegereje yuko Seyiseri iza. Abazashaka kugenda twebwe twubahiriza ibyo twiyemeje, cyane cyane ibiganiro bya Doha. Bazagendana na Seyiseri basange guverinoma, naho abazashaka kugumana natwe bagakorana natwe nka ARC nabo bahawe ikaze. N'abanyekongo tuzakorana nkuko twabivuze, dutegereje Seyiseri igomba kuza. Ubwo rero abazagumana natwe bazabona itandukaniro ry'ingabo ugereranyije n'ingabo za Tshisekedi, naho ubwe uyita ingabo z'abamayibobo cyangwa armée de clochard. Ati ingabo z'abamayibobo aho abasirikare badahembwa neza, nibahabwa ibikoresho bihagije. Muri make bazabona ko ingabo zacu ari ingabo z'umwuga, bitandukanye n'ingabo za Tshisekedi arizo ngabo z'abamayibobo. Ngo n'ubutumwa bukomeye cyane bwagiye buvugirwa hariya. Abantu b'abamayibobo basambanya abagore ku gahato, biba bakora ibyo babonye byose. Iwacu ni ikinyabupfura. Murakoze cyane. Niko General Makenga yavugaga. Binyuze muri iki gikorwa M23 yongeye gushimangira ubushake bwayo bwo gushyira imbere ibiganiro, kuba agaciro ka muntu n'ibisubizo birambye, mu gihe hari umuhate wo gukomeza kurwana kugira ngo igihugu kibohorwe. Hari ibyiciro by'abasirikare rero bari hariya, hari imbohe z'intambara zafataya muri Uvira. Abo ngabo bose nibo avuga ati twebwe ikintu dutegereje yuko M23 bamwe bayijoininga, abandi bakajya bagasubira mu gisirikare cya leta. Atariko twebwe twiyemeje kutayoborwa n'igisirikare cyazamayibobo kiri aho ngaho, nkuko President Tshisekedi avugaga l'armée de clochard. Ati twebwe ntago twabyemera, ntago twaba icyo gisirikare. Niyo mpamvu twebwe umurongo twahisemo n'uwo nguwo. Ubwo rero muri ibi biganiro Makenga akaba yabwiye abasirikare ati nyamuneka, niba wumva turi kumwe, niba wumva tutari kumwe ntabwo turi kumwe, ufite uburenganzira bwo gusubira aho waturutse. Ubwo rero hanyuma wajya kureba ugasanga ejo nibwo igisirikare cya Kongo cyatangaje ko cyafashe ngo abavuye muri M23 ariko abo ngabo ngo bagiye batoroka ngo M23 kubera ngo kubakorera ibikorwa ngo bibi, kubakubita, ngo kubaturutira, kubakorera icarubozo ndetse n'ibindi ngo byangiza uburenganzira bwa muntu. Ati niyo mpamvu twaturutse. Ngira ngo birashoboka ko ibi ngibi ariho M23 yafatiye ikavuga iti rero ntabwo dushaka yuko iki cyashe gikomeza kutujyaho, ushaka kugenda nagende, utabishaka nabyihorere, turagumana hano. Nuko ibyo ngibyo byagenze. Reka rero
nk'uko twari bateguje tugiye kugaruka nanone ku yindi nkuru ndende, inkuru ya perezida Nicolas Maduro. Ni inkuru irimo kuvugwa cyane ku isi, ariko twebwe icyo twabahitiyemo ni ukureba ngo ese operation yiswe Operation Absolute Resolve yo gufata Maduro yakozwe gute. Nibyo tugiye kugarukaho. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Amerika, nako yabitangaje mu kanya gashize, ko Amerika izategeka Venezuela kugeza habaho guhinduranya ubutegetsi mu buryo bwizewe kandi bukwiye. Ubone nguvuga ngo tuzategeka Venezuela kugeza igihe tuzashyiraho umutegetsi twifuza. Nicyo yavugaga. Ni nyuma rero y'ibitero by'abanyamerika kuri iki gihugu no gushimuta perezida wacyo Nicolas Maduro n'umugore we bakajya gufungirwa muri Amerika, New York. Bamaze kugerayo, igikorwa cyatangaje isi yose, ndetse isi yose ikomeje kugenda inamagana. Trump rero yavuze ko inganda z'ibitoro zo muri Amerika nazo zizajya muri Venezuela gusana ibikorwa remezo byangiritse, kandi ngo zitangire gukorera amafaranga muri kiriya gihugu cya Venezuela. Uvuga ngo Venezuela ifite peteroli ikubye inshuro zirenga 7, reserve, ububiko bwa peteroli bukubye inshuro zirenga 7 ubw'abanyamerika. Amerika ifite peteroli tugunguru miliyari 45. Venezuela kuba 7 ifite peteroli nyinshi kuruta y'abanyamerika. Kuba rero ufite reserve ingana gutyo, ntago Trump yagombaga kubyihanganira, kuko umva n'ikintu ashyize imbere ko ngo inganda zibikomoka kuri peteroli zo muri Amerika zeta zijya muri Venezuela kugira ngo zijye gusananga ibikorwa remezo ngo byangiritse byahe, ahubwo zijye gusahura mu kongera reserve y'abanyamerika ku bijyanye n'iki gitoro. Venezuela yatangaje ibihe bidasanzwe, ndetse yamagana ubushotoranyi bwa gisirikare, aho vice perezida w'iki gihugu yavuze ko Maduro ari we perezida wenyine w'iki gihugu, nta wundi mu perezida uhari. Maduro rero yafashwe, tugiye kuri operation ukuntu imeze, yafashwe ku wa 6 mu gicuku n'umugore we Cilia Flores, bakuwe mu murwa mukuru Caracas mu gitoro cy'abakomando ba Delta Force ba Amerika, cyangwa Special Force Amerika ariko yitwa Delta Force. Bajyanwa n'indege ya gisirikare ibageza ku bwato bw'intambara buzwi nka USS Iwo Jima, bwari butegereje ahantu hatazwi neza mu nyanja mu karere ka Karayibi. Nyuma bajyanywe Guantanamo Bay ku kigo cya gisirikare cya Amerika kiri muri Cuba, mbere yo kuvanwayo n'indi ndege yabajyanye muri leta ya New York. Barongera bahavanwa n'akajugujugu yabagejeje kuri gereza ya Metropolitan Detention Center mu gace ka Brooklyn mu mujyi wa New York. Umushinjacyaha mukuru wa Amerika Pam Bondi yatangaje ibyaha Maduro na Flores baregewe mu rukiko rwo muri New York bishingiye ku bucuruzi mpuzamahanga bw'ibiyobyabwenge. Mbere Maduro yahakanye yivuye inyuma kuba ari umukuru wa Cartel, cyangwa se itsinda rigari ry'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ahubwo ashinja Amerika gukoresha intambara ku biyobyabwenge nk'impamvu yo gushaka kumukuraho ngibona ukigera ku mutungo kamere munini w'ibitoro wa Venezuela. Dukurikiye iki nicyo kibazo gihari. Ibiyobyabwenge Amerika yabigize urwitwazo kugira ngo ibone inzira inyuramo igaba intambara cyangwa se idubanganye Venezuela, bityo yigarurira umutungo kamere uri munsi y'ubutaka bwa Venezuela. Ibintu byarabaye no muri ibindi bice bitandukanye. Arabia Saudite iratuje kubera ko yemeye guha Amerika ibiri munsi y'ubutaka. Venezuela rero Maduro yakomeje gutsimbarara, nubwo yafashwe hashize umunsi umwe avuze ati buno na Amerika twaganira, ati kandi ibiganiro bazashaka kubyerekeza nzahumva, ndetse nabo bazashaka ko bibera hose nzajyayo. Ubwo rero ariko ntago bamaye agahenge. Bivugwa ko umuntu wanze icyo cyifuzo cya Maduro, Trump yari yavuze ati okay, niba yemeye none ko twaganira nta kibazo turaganira. Ariko none umuntu bivugwa ko ngo wanze iki cyemezo ni umuntu bita Marco Rubio. Uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe wanze icyo cyifuzo cy'uko ngo Amerika iganira na Venezuela igatwara ibyo ishaka gutwara, ariko igatanga amahoro, Maduro agatekana. Avugira mu kiganiro n'abanyamakuru mbere y'uko Maduro agezwe New York, Trump yagize ati ubushabitsi bw'ibitoro muri Venezuela bwarasenyutse, gusenyuka burundu mu gihe kinini. Tugiye kujyanayo kompanyi za Amerika nini cyane z'ibitoro
nini cyane ku isi zishorewe miliyari z'amadolari zisa n'ibikorwa remezo byangiritse cyane, ibikorwa remezo by'ibitoro zitangire guha amafaranga kiriya gihugu batangire gusahura kiriya gihugu. Yabarika bisobanura Venezuela bivuga ko ifite ububiko cyangwa se natural reserves bw'ibitoro bidatunganyije bubarirwa mu tugunguru miliyari 330 miliyari 330. Ibyo bingana na 20% by'ububiko bw'ibitoro bw'isi yose. Ibitangazwa n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa US Energy Information Administration, nicyo cyatangaje uriya mubare. Kugeza ubu ibyamenyekanye muri iyi nkuru yatunguye isi, kajugujugu itwaye Maduro n'umugore we yageze ku kigo cya gisirikare cya New York ya National Guard Base New York mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Maduro yajyanywe kuri gereza ya Metropolitan Detention Center muri Brooklyn, izwi ku gufungirwamo abantu nka Sean Diddy, Combs, Alakeri n'abandi bose. Iyi gereza niyo bafungiwemo. Urukiko rukuru muri Venezuela rwatangaje ko president nako wari vice president yitwa Delcy Rodriguez ariwe president w'inzibacyuho ushinzwe kurengera igihugu. Mu kiganiro ha CBS News kuwa gatandatu nijoro, Minisitiri w'ingabo wa Amerika Pete Hegseth yavuze ko Amerika izashyiraho ibigenderwaho ku hazaza ha Venezuela. Kwa Venezuela baye nk'intara ya Amerika ubu byarangiye. Igihugu kigenga gifite abaturage, gifite ubuyobozi, ariko yahise atangaza yuko Amerika ari igomba kusaniyobora Venezuela. Minisitiri w'ubwikorezi wa Amerika Sean Duff yatangaje ko ikirere cy'akarere ka Caraïbe gifungurwa uyu munsi nyuma yuko cyari cyafunzwe kubera ibitero bya Amerika muri Venezuela. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe yatangaje ko gukurikirana uhangayitse kubera igikorwa cyo gushimuta President Maduro, ariko ibingibi by'abanyafrika nyine ngo barahangayitse, ngo birahangayikishije, ngo ntago bikwiye. Ariko President wa Brazil, President Lula, yavuze ko igikorwa cya Amerika ari ukwambuka umurongo w'ibitihanganirwa, asaba umuryango mpuzamahanga gusubiza iki kibazo gukomeye. Kamala Harris umudemokrate ukomeye cyane ati iyi si intambara ku biyobyabwenge, ni ibitoro bashaka. Kamala Harris wari uhanganye na President Trump mu matora ya Amerika aheruka yatangaje ko igikorwa cya Trump kuri Venezuela kidaha Amerika gutekana cyangwa gukomera kurushaho. Kamala Harris wari vice president wa Amerika yavuze ko Maduro yaba ari umutegetsi utemewe n'umunyagitugu, bidakoraho ko ibyo Amerika yakoze bitewe n'amategeko kandi bitarimo ubwenge. Yanditse kuri X ati intambara zo guhindura ubutegetsi cyangwa z'ibitoro bigurishwa nk'imbaraga ariko zihinduka akajagari, kandi imiryango y'abanyamerika niyo yishyura ikiguzi. Ati intambara zo guhindura ubutegetsi cyangwa z'ibitoro bigurishwa nk'imbaraga ariko birangira zihindutse akajagari. Harris avuga ko abanyamerika ibi batabishaka kandi ko barambiwe kubeshywa. Ati isi intambara ku biyobyabwenge cyangwa demokarasi, ni ibitoro na Donald Trump ushaka kwiyerekana nk'umugabo ukomeye mu karere. Ati iki nicyo gihari. Yanenze Trump gushyira ingabo za Amerika mu kaga, guhungabanya akarere no kutagira uburyo bwo kubisohokamo no kuba bibi, nta nyungu bifitiye Amerika. Nta nyungu bifitiye Amerika, ariko ngo Amerika bishema akayabo ndetse ishyira no mu kaga igihugu. Hanyuma rero reka turebe, hari ikigo cya gisirikare cyangiritse hariya. Kugeza ngubu mu rwego rwo gukonsora, ikigo Starlink kigurisha internet cyatangaje ko ngo kiri guha Venezuela internet y'ubuntu nyuma y'ibitero bya Amerika kuri iki gihugu. Bwa buhendo abana nyine isi cya Elon Musk umunyamerika se. Operation rero Absolute Resolve niyo tugezeho yagenze ite kugira ngo Maduro atabwe muri yombi. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuwa gatandatu nijoro, General Dan Kaine yasobanuye birambuye uko Amerika yakoze igitero muri Venezuela igafata President Maduro ikamutwara. Iki gikorwa cyamaganwe cyane n'ibihugu by'amahanga byavuze ko ari ugushimuta President wemewe no kuvogera ubusugire bw'igihugu kigenga. Ibi ni by'ingenzi General Kaine yatangaje. Ngo intasi zo mu bijyanye n'ikirere, ubutaka, isanzure n'inyanja zarakoranye mu gihe cy'amezi runaka ziteguriye operation. Saa 4:46 ku isaha ya Washington ku itariki 2, Donald Trump yatanze itegeko ko operation itangira.
iki gikorwa cyiswe Absolute Resolve cyahagurukije indege 150 za gisirikare zerekeza kuri Venezuela zivuye ku bigo 20 bitandukanye bya gisirikare mu burengerazuba bwa Amerika. Itsinda ry'abakomando bo gukura umuntu ahantu ryari rigizwe na za kajugujugu n'abakomando bari ku butaka basatiriye urugo rwa Maduro ahagana saa 8:01 ku isaha ya Caracas tariki 3 bagamije kumufata ngo bamufatane n'umugore we. Hejuru mu kirere iryo tsinda ryari ricungiye umutekano n'indege z'indwanyi za F-22, F-35, FA-18, EA-18, E-2, B-1 bombers na drone nyinshi. Kajugujugu zarashwe kandi imwe barayihamya nubwo yabashije gukomeza kuguruka mu gihe gisigaye cya operation. Maduro n'umugore we bakuwe mu nzu bashyirwa muri kajugujugu bajyanwa mu bwato bwa USS Iwo Jima ahagana saa 9:39 ku isaha ya Caracas. Aho no bakuwe bajyanwa muri Cuba, bava muri Cuba bahita burizwa bajyanwa New York aho bafungiwe muri gereza hariya i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngibyo rero ibyo gufata Maduro ndetse n'ibyatangajwe na General Makenga. Bakunzi bacu turizera ko mukomeje kuzakomera neza, turaza gusubira mu yandi makuru ari imbere, mukomeze kugira amahoro.